ner malawe kana diale konti lenka right ni kanwar online TV channel abia kamalan wala shanga wal baro ka pay bakel ron kina dangara wi jan dangara wi dich ngado jeno jen twani video me ka Rol Naath ko der man tuog der ngach benefit kimen je ka Rol Naath ko ngum gwa ko de Rol Naath de tenone telo de ko shiben ka jan video me ko bi man tuog ka Rol Naath bi jabeling men bana lat gwa same kan kono rede bana janga jen wonene kon shush kon long kon et kon shal ka nuare magoro jin dere mandana tuog re dwan were dere jangach no ka dere choli shush kana dere ngach ka mangwa ka Rol Naath dere ngach kan ne dialer kon loka jeno de Rol Naath deteten ke loka ka Rol Naath gore jeno bajan yak kaya ka jan video me ko shiben ka jan video men ber kamal ko shi nogono bi raja tuog ka Rol Naath e bijaling no kan kono niam ngai kon current wore wich ka South Sudan gwasa nakan weratin ajang gwada dana shada kring ma chaji yenten rewi ka juba ka tele malat ken tama ka korga me chaji yen chuna chuwa nakan wore gwene ken diatin tikatin kan tisniken bianga jeno nene an idea ko banate ka Rol Nuari gwane janalong Rol Nuari wo bianga jeno ngumi jekaten ko jen buguni jeno ba jimi ne shang awud janga ko bine ku biga kula wona ko jena dana tokan tama moy ke jiyo jogi no wonak nuare ka buwa ka jalara me ko shi gorno biling an Rol Naath dio jen go no go jen go de reling madana to Rol Naath malo de kan kono niam adoran ngai kon lawa de wonene de wo rol jane rol tet de rol buñ Rol Kenya Rol Uganda Rol America me jin ba deri le logono to kon ko Rol Nuare mishalar nono kwale chol Rol Naath ke kujamo Rol Naath adoran kone de kon shal ke Nuare te kene to ngwan lokaje ano den ne dial ki Nuare de kan dorin de kan ngajeno ngum lot ke kuide mishawo Rol Naath anyok riet Rol Naath chimi jidit ngai kon diale de wewa rola achanga ne doran point de kone de kon shal ke Nuare ko de kon ka dor ti gol ngai kona okay kan dor kono to chol kon ke warola menene de lare nona baneme Rol Naath ki Rol Nuare monyon dornga monyon dor Nuare ne re kontin loka idea ko de Nuare kan chonkoro dien ki de goro dien chol Rol Naath ne re to kan tin kon tin je ka kwan ka kwiriam Nuare kwan wala nak ka tedien ku kana benefit ka ta dana shang kan Nuare je ka jam ka cham ka kwang Nuare gui kan ka tela malar kan tin kon tin loka je ngo de Rol Naath de je kek Rol Naath gwaye long e jin kan han gwada me bana rach kamandana loka Rol Naath ka bana rach ke benefit ke men je ka tin jene chan rach kamandana je ka Rol Nuare men je ka Rol Nuare gwasa me ala doran jen a rich agricultural land no Rol Naath chaje put take mun mugwa take land mugwa agwa me pit ka belpin a belde ke check ko ngai kon pit kon karew ke ka diok pit kon karul anyok pit kon ka jom pit ko recheng ka pit kon wikier ngai kon me so michi goten kon pina ka michi ka ban bunwer be ga pet ko mundan amun mugwa namo medera ander jangach anyok doran point ba cha thiang ka tengwan are wika South Sudan ke lu landan agwa pormudit dare yikta ka agriculture mugwa ka kujamo Rol Naath gwaye along ko de ne tengwan de kan let ka kwide na me kelmi bingach ka benefit dung Rol Naath ne di logo jen o de Nuare de ka rodien ngach igo ka ngane lograno de Nuare de kan kak de kan kapur ke de kan porbel de kan atok ko jen by the way porbel we monatama ajen dan en rienge dial kaja Rol Naath is blessed with vast fertile land. It can grow enough crop to feed not only the Nuer community but all of South Sudan. If supported with proper farming tool and peace, it could be one of the top food producing region in the country.
re wike so Sudan keliu rolan ki rol nuare de rajan gwada dana bukwen beten ko doran nial chadak chenyok mundan gwaye bani amun mu koy koch ka mun por mi jega bel jegaten na mekel rewde ngay ne je gwan go doran rianga take hok anywhere bum jegdien long ba doran take hok nuere ngay ke hok tin kona take ka Rol Naath agwa mishing leitung wan tegaten la livestock ajerang dan ko ngay kono je kon kwenten kwandante ten la ring de cham kone kwen kone let kontong wan keje ka kwa ka bone antama ka jen gwa same rol nuare adormo gwa mete ka hok ti kwala cham ka chakien anuare so mbana ngajeno to kon ka yang mete ka kon ketere duardin tere duar rol nuare so rolan gwa yelong no de kon area leka gwa ki de kon awake kwide meradien kon rolan to kon ka kwakten kon ti kot ka chak dodien gwa da memore go kon kwide kwakten ti kot ka chak ka ngone katin chwal ke natural resources rolan jente ka liet mongot kanlep chumanatama take mineral take yer ke resource diality can put into good use set ko to kon karejba to kon ka mun mugwa yeran chamat ti ka de kan reale ka ki kan ti abajen ku yana nan tama kiyar mu yadit daga dor nuare ko dor nuare te ka liet ayene mu daga na ka je ka wajen te ka ben pin mata rol nuare gorje no beje control ke liwo no mo biliet ki mi rol den content doran buga shwanyin ka doran te tian ke min role a ci botte konde nektin mi re katin mi eliet jatin mi chaje le bentama ko kan these are untouched resources ko kon chala nuare so to reality they can benefit ngwandien membe angatre duaran to kon ke ngane to bom ngane kon chalga ke jechen bor nuer wai army ala nuer kon chalga nuer ngane ken lonke ken itin content bum ken de ko laro nene population nuer ngane use tin ke jan gwasame. These young people can become great farmer, soldiers, doctor, teachers, and leader. Machaka moike chance. But due to political marginalization, most of them are left without opportunities. Kan warekon, ngwanekon. Right now, telebang da kam kake. Ka kwinguka, ka kwi siasa ka kwi politika. Machaka gorno nwere ba bomdien ba jangat. De gan werde ka bom de ka doran de ken de ka la doran la Rol Naath so bane ngaje no benefit indeed to kon ke ngwane to bom re doran nungdo lukaje no de ka bom dien de ken nyot jen mu kwala gor no michane ro dan kebla ke de tema shi kon mat de nuare de ka go long a changaran che ga de tap duno ko gwan jengni ke gwan ter ko kona da ko ne kona shal ke nuare no shwamet mo yen mada biya wich biya jager ka cha gore shaytan ko shaytan gore en wo benefit kem yadit aram kel kanitin konte lat kati jak maradien kon to kon ke rich culture pride and unity ala kon to kon ke mat midie long bum kon long ka kon no kono ba tok ba jelat ala Rol Naath nyu dani jeno netin kon tin chalka nuare kaneti jitwongne nuare chikan kainya lat de le kwidni ka jen gwada de kontene 2025 no dong mitege ji kaine te lat ka kaine jende le kulu kuja ban nuare ngai ke ka shandi na gwa ke nyurdien ka jal ala culturean amma ka ne dial wingmon mi shoko bongnon kone ya gorga kwin nuare de re jega gwan wona ene nyur nuare ka jal tele je wingmon do dien mi jal mi cheben ba jerom ki ba je kep ki baje nyora la kwer ba cham no kwen liet re dwa dana che nyurten meda ga puto go toja gwagwa ka ta me dan la nuare ke na me akel mugwa muku benefit ku je no re dwaran merdin jenene ala ko nuare ala siang sel ka kon dere gwa bat ci siada che bijia ka jan gwa seme ko chirunen to ngwan chi ga me no ba mo ke yo ba ka jogo yuti na me disadvantage ka kon yuti ni we na ka ne kun cha ngwani ken dit nuore
ten kon en kwikungu tin siang nuere cha jabat ke kwiken siang nuere cha ga jako ba ka kok so ko kujamo ne de tie kene de kon chibat ka kene ten kon lo ka idea ko de nuere ke chon ko dien ke de Rol Naath de je jek de nuere de rodien ngaji on wo ka ngane Rol Naath e dungne na dial ko shale Rol Naath chi mi jidit gorun jeno de kon te dial tuok de kon ngaji no ko ngune nane je tin jekten kon shalat ko kon were telecon chare telecon dual wal telecon dual gora alata kon we are living in the poor condition. No developments, road, hospital, school are live in poor condition while other region get support but we are not getting any support. Anyok security problem che kuma ken mayadit che dinin ware che gorno be meken baga kap ko ba kon kula la de jek. This is one of the thing me jek marginalization ndana kwa kon yarka je kone shalgan ware anyo kon cha kon yo were kware cha poweran cha je wuch cha kon yo gode kono kware wike so Sudan ka wode cha gu jon ware mo waka jako ken be kane ti bombom be ka kumbe kan ro cha je gorno mo gorgan ne ti tot ko rodien chit ka kwara kon ngai kon an tamati chunkel ke kirmi yadi chika nei te no kan ware na ware ti ken ten ka telamalat ken chenga kel anyo kon cha kon wuch kaliet andana cha kamrar kati kan land do you interstate te doran cha jala do you interstate no kanalat dung malut jaten telami chalat telalat kam ka gad la gan worde kan liye de kan kul enjoy la liye den nothing ma chalat kaka oil is taken from Nuer land but the people get nothing in return. No job, no services, nothing. Kamijin we jane wow te karabatin te ka dorogo te dialten kan ga torbiele da enjoying life but gwal maka nuare changa dormu je kana changa kel kalat kono no che konde waje no anuare aka ngai dore no ngutiteno te kon ke resources te kon ke kwak rek dan o che kono no kono de kon chonkel mikan nuare kan kalin kon ngaje no kan ngane te la mishala mal ka nuare bana ngot anu ba kon chenga jek ba dar kon dwech jor ka bukon gore ke kata da la juk la gwanda la ja gore mite gwam weten ene mi sharan kon ngaje no ko kon ngane mu ko dan ngaje no ko kon ngane ajen chenga da ne be marginalization ba to ka je marginalization lot kano jina ci chwonu shi ngach ba ji chenga jek tanju won jeno no mo shi dor bularo okay ba nang ne je chengte gare so se ci shanung ta da ka ba ji pal bularo yes ko kuji chwondo ka kay nyinku so jen chwala nono anyong nana je doran tele dul wala din tele dul wala ten tele char mu gam ten tele dul gort go ten mi yene gu yene compare ka dor jane ki dor wintin ko ken especially region ko ken ci ka develop ba don wertel mi chala ten changa ker so gwade ko ngajo ko kon ngane rolan jane rolan jenemo rola na jente kok dial te karech te kaliet te kamun mugwam de pur te kan wand bombom ka te ka kwak chit ko hok chit ka det le dial ka tere dwaran telmetel mentel karwade e madan ko de kon injustice and wogre dwaran de kon kore de kon ter kana de kon e dial kon lan wore tillo kon wore de kon ka tish ka men je kan dan let kana kan wore so chenga danu ko darit abaran ngaje no ko kon ngane ajen chenga bo kon gwa ka je amane chang a chire ka dide me ta liu kon ga jene changa chebele de tenene mo bi dial bu chungok bu chute ne peace ten ken stability re dwaran bien security bu chujen by lane peace building by lane kwakten konde na on yam kay ke duop ba khalat dul wal dul gore chare to go kene building infrastructure to go ba ga chulare dwaran chang danu ko ran ngaje no ko ngane bu kon doran bani chulat and then priority number 1 ba je to ku ganan kon tilagat konten ba nge tila future an kon kon tilanat ka ban chulana agriculture dwaran bu doran ba shute ke network morong telecommunication mogwa be internet access be chude tin ngwa mo be gadial be ken technology be ken shungach technology be ken shu enjoy chegata dan lar ke jere winte koken but no te ko dan matkel this thing will not happen but with peace in place
kan lan mugwa ka kon wer kan madan dia wajah ka ngada jen wobi name bolet achilore te dalon ko sha jome sha jeling yene kon lan nuare ana gwawo chana rolan chana chonga jakel chawdan matkel en biata kamal bye bye